normal kan yam ka nas dial content baru ani lingua sama bi akmal ka Nur TV channel an wala shanka jandang ro wi de diok ka pyro ron kina dang ro wi de jandang ro de bakel bana information and titin bana ka linkel gwaza danan barai tin ka jan report me gor jan no biya tikangach etin content work tin charen lare duaran konware men koradana were loke chirmangai kona kenyam gorjano borach no ke information mishanu ki mishalat gwasame ke kwiri medan chitwok gwade chanware cha connectin kamayom nware konte cha chung niamnat te cha kam jang anu neriti yakanitin konin chokun chikan ga kwal ana chwane de to chwa kana ka gorjeno banje to ka jari podo mene ke report shanung gwasa mene ne dangro te shanak ka cha execute kama yom gwade dana cha ka tupten ka jan gwas men tam murai kon chi chemane ne dangro tin kon de chanak kun dangro tin chanak kan netin kon te taka lwanki te taka bom ka yuntu state la nuore te cha nuor dangro to cha ga kam jang te taka warab state no chol kana no ne de ne ko de kulun ka gone no binay dil taka ngach ko angu manaka gat ko gwasami ka warab ko nas waga nang ka warab state kanedin kon inshallah no chanak ramkel chale biar gwek nyat kane shugriach deng kan yanga ka chanka desh ka pyro ronkin dangro with jandangro with bakel yanga ka mayom kanti ka yunta state me yan ka gwasa me wachi gok chicken ko kwal ok chicken ko kan ka tish kantish chi jen ka mayom chicken auto ikan ko nang ana me am sure a lot chagu jeno ne na kane ti cha quality ka ta dan cha go ngeje cha go jeno ken ba ka delien akume malakume kirm yadit ko chala do cha ka kep an ka ba cha kep ko mo cha go jeno ba ka delien ko ba la reti jen ngai kono no an kwilo ko la tog no ngore la jang la kane jen bu don wore no bunwer bu ke jen bu ko dor jan so jan ta dan tegeten shi dor kel karwade nango kone kuma ngai kone chumen murle lag no la kananga ka bunwar ba buke jen ba ka dog murlen ba kana kulo kan ba kana kan yok so de tiga de tin ta kai ke no lat karodien ka jena me la ko la kanunga kamna nat ka jom cha kwen gwas me ka nywa ga yekel kaneden kontin tin chane ken dangro cha ga yen ka warab state ka chala do ken cha kanak atikan ka Gwalendian mo chale John Kang jen ramdan lang kolen ka kan ngandang ro to koni chanak jen te ka yunti state chiga right ke radio tamazuch and okay Saturday chiga la do ne kan ga da cha ka yen ka mayom ka kor nina tungwan kana chwaga chu transferred chwaga nong ne de konen ka warap ka tuj ma yadit kante nana je minan kan wore kan ga waga kem gwa dana chi ku weten ka kum ne mi ba nan ka kum da dien kwa nong jang kana kare nuore non ka jang ngum de yene gujeno de kana ulat chikala do ne chwane to chwaga nan ka kor ka mishaga yen ka ru ka nin tungwan ka yunti state chwa kam jang nan konten la ju kuma ka warap
ka twitch Mayardit County chibul lar no nena ajene ko kore chwane de ti chwa kanang information mi chup kake ken ngan no dang ro de ti chwa kanang ka turale chwa ko kam de ni ka chwa ko na kam chwa ka fire squad la ni de kono la na ka lo ba chung ba nak chwa no to chwa la do chwa kan nak ba na me be je nyoka yekel take raj mi kan lat gwase me mugorno ba flay ka bialing tana jeli happened on that 5 where two of my family members were arrested some time back by the General Mabia Fuljang, who happened to be the division commander. And when they were arrested, they were investigated as they were termed as suspects among the cattle, those who went to raid cattle in Warab State, Twitch County. So after the arrest, they were investigated and found innocent. So they were released by the division commander. And thereafter, the division commissioner came in and arrested them for the second time. Again, they were arrested again and taken to Mayom County prison cell. So they were detained there for 2 days. We don't know what happened out of our notice. The commissioner established contact with the authority of Twitch County in Warab State. We don't know how they did their coordination. Out of a sudden, we were told these people were handed over to authorities of Twitch, in which they were killed on they were executed on extrajudicial killing by firing squad. And these are actually civilians, not even soldiers. This actually happened, and it was done by the Commissioner Mayo. en jo shalin gwase me ne de ti chaga kon yen kenyam kama yom chi commissioner mayom charwaj ka kwaran konti la kwar jane no ka warab ka Twitch Mayardit ramraje adamandien ajo chala deni na chaga yen kenyam ka kore chwa transfer ne ka chwa ga nong ne ti June ti ko kan de kon la jang kan ko nan ka gwa da chal turale en yine mi chwa ne de ti chwa ko na ka firing squad ne de kon te la de ya re la ko bi na nak mi chala ne ti ga jidwere so minen yene kan wer ka tin wer ka ne de kon tin nan ka da maniken gan maniken kama ka jang wa kan na ka kan shuda me muraje yala do mi jega long kwaje condemn John Kang Uncle na ad mi cha ka kef la yan keneke ya na keneke mi che derm din mi che kanalat nay kono no telefam mi ko deserve no de gan maniken de kan nak ka cha ka yen mi ram cha yen by the way la goni je ba toch run mi yan ya ga pek te ka da ba yen ga pek te ka da ya de wonang naka ba kam jang bukan ko nak so na me alan mi jeg mi chala tenwer mi la commissioner dung mayom kejen gwasman tama ala shi manen ko ya nak shol kan nuwer kon te mayom la kwar ano lada ne exactly managian guard ko kaja gone yo by investigation ba jalat ba tok ba jinu ba ngajinu naga ke kodi a changa ne tin kore anan na final pankin cha naga ne ke lo George la kabwaran mi cha ke ba kan na gwada da ko teten ye sha yu na kor ne sha de lo nan na ke shirana sha je kep a charo da paliye yace kume ke na kep ci John Kang chela do ne me failure ka kuman ware ke kuman ta kama yom cause jin mi jagdam mor ko ba jaw nang guardian
ko na men ne de sha kap ko biya na ya tong mi ko be ti jogo no nu ngake no de jun kan wo bene ka yan gwa da me yana ka musha ga yana kala na yana ka karun mishi jana musha ga transferred gwa mi ba ko yantin ko ku mate ka ta jin tangwan ko biya gore jana biya na biya kanak kula dwal ko bi ga da burin bi ga bararun wala ngo so right now tine ko la shi man ne ga ne no ngum na ka ne ko kan yok ne ko na ka na chi ka le ya jang le na lawut chong faret bai le unak le unak bang tirme da ne chalat ne ka yun state me ko ngai ne wal so kuman werman da ante kama yom che fail at this point gwada me chi commissioner dong mayom county wuri shala Jackson Mudien che confirmed ano chikane dangro chikan gatuk jaga kama authority men take twitch mayadi county ala jangan ten wineme me chane de ti chaka identified no kene ke kene ten content chaok chaka nang but the commissioner she denied gwatame ano kene de ti chika ne de taga mayom kene ke ji to state jani shi resident yin ji to state a jani kai cin ka to state ka tada na chalat ka ja au commissioner me chero da gang Michel ka jak son mudjana na jala da wona ne a jani me be ko office jane dangwel die chaga yena kan na brej kane te yen ka South Sudan People Defense Force less SPDF chagu jeno ken ne dangro ti chaje no ken eka jang ke bega ka Tish County alu milu no chiga ne tibe kama yom just ke dobra ka larga je chiga ji yunta state eka jang alu chiga ji wajami so chan je million gwada me cause cha contradicta ne na ka cha nan wer bad go lar je no ne te cha nan eka gad jane gangaro de no ما هو كان في مجرمين ما جناه بقر في نازوارا بنات نازلهم رجوا من هناك كويس ما نفرين مسكوا قريب 15 نفر ولا 13 نفر ناس جاي من مال ناب بتاع بقر ناس جاي يا كان مسكوا كويس النازل لهم اولاد بتاع ميم ليه بخلي باقنال 13 نفر بخلوه بشيلوهم لجنين أولاد ديل ما أولاد بتاع ميوم وما أولاد بتاع يونيتي ستيت ده ناس بتاع واراب ديل مجرمين أقاي مجرمين بتاع ميوم ما شناه بقر وكدكم مجيجم مسكو يلا هو عملوه في ديتنشن أنا وكجيت عملت ريبورت لولاية كلا مع ولاية داك كويس هم الناس زادوا وكتيالو أنا ما كنت قاعد في ميوم مشيت برا في ما في اسم شنو في بيام تاني لأن الديفيجن 3 يوجد شالو كويس ما بدنا سلمنا بينه يمشي يعملوا له شنو طبعا زول المجرم لما يعمل جريمة لو كم لقى باسبو كويس لو قتل زول بتفدي بتاع زول ده قانون الذي عندنا بيجاي كويس الناس زي تضع إنه ما ناس بتاع ولاية الوحدة لو ولاية بتاعه هو طلبوا إنه نحن المجرمين ده الناس بتاعنا هم ياو بياكم نازل لكن ما قال لنا نازل يمشي يقتلوا Kaneti Ramachura Guasame Kaneti Con Ramdala Commissioner Lara Geno generating contage in Eka Jaganang Tong Mi Chikaneko Chika Jimayom Chika Jun to state Waken ka gat wija mom shall ke tush mayadi tone jene nyok bane chine ka tubano kana wakanak no o ba ko investigate and it in control security personnel and winimi chirga mi jikala gwasame jene no chana cha ko nang na mo tele minga neten che ko la do ne udi chal ma merbat information minister ko warap state jene shela do ne ti shaga transfer no wakanak okay jala dan chalat ke janman chala do ne di cha ko na jene kach jene there was no execution by firing squad
by authorities in Twitch County, and there was no honorable of Truman Bassett. So, Jome, would you chale mame, but the genital nericha transfer, Kamayom, teacher Nanka Twitch, Mayadit. Catch would have made Chelado Chin Chana, Chakanang, Congo transfer, Kwanang Tong Miko by investigation by the state Chaneti Chakonak. So, Chikon contradiction to Conan Guadame. Neti kaneti chika neko chika jimayom but chanang katush chako which ano ko kaneki and chika juweda. Jineti jila ola no Michaluma mer badaran information gentle ano gotten execute so chana jor million guadame bialing. For those listeners, those who are hearing me. So there's nothing like that. No criminal handed over to the authority in Warab. If there are those kinds of allegations or anything like that kind, why don't those criminals executed in Unity State or in Bayam County? I think that was just a dual up or manufactured allegations from enemies of peace. So there's nothing like that kind. So only those these cattle steps are the one between us throughout in Bintu, between Unity State and Warab. But anything like handing over of these criminals and all this, there's nothing like that. So I have to assure to the people who are listening now. So, Millian Major Ramadan Laran information, Michelle Mamer, but she denied already a genital Nedisha transferred Kakatane Akam Kakatal Nedisha Nagbane. Jenny Namajas allegation a Kainijan Gurko Batekaring Butok. But you go and imagine Fakan Oshana Chak and Korai now Nakarajanam Manchala and Native content to Kamayom. A Canadians Chana Chaganang La Talk Chaganang Tong Miko Bako investigate. And time you can let me like can guard the mechanical content to get Twitch Mayadi the can know a television and I may just a right Nijan bang Gurno Bural but walk and no can content na content lana nang kill our qual and okay can you call our can call. So right now who can deny she can a good rob bajalat okay a chanaman was a many. Chikondi Alangajano quoted Tenishang take a report Mishalat a United Nation Kawasidan. And I'll take a Kizington one, Kajan with a Chalcamo, Unity State, and honor. Queen Anton Contin, La Chadur Chaka, Ladanokan, La Nakaneke, Rewichin Winnie. And Tan Nakanayan, Rewika South Sudan, especially take Article Micha, God Article 11, the Transitional Constitution, and on and around Micha Jake. Kiti Dwershelat, Wajin Baji con look Bajikula Moikarun to Benang Retigian, Makan con Nangy Guaran to a curtain. A Chakem Mijiko Baji investigate and honor. So much I mean Chak Chubre Kumaka, Chaguro Jin Bajinak. So right now, we con a memler or a mentama. I shall need it Chaganak, Chinwara content with me a Kanishiganakian. And Okachi, Ramdan Lang, Colin Konashanek and Chaganak, Chicana Lada Georgian Ocha, the mannequin, Chaka execute. Jena Kuala Kajanta Kaikuji me a young and Okan hotel name 18. Me Jenny Kunwer couldn't begin Blaro no she can take up my young chicken echo. She could do way down Guatemala. So, I'm not Bakuna Mukadura. And 18 can I can catch up. Kachalado exactly Chana Chakan Chakanakador Shalke Turale, Kojan Dan and Herod and Tam. Blaming ba blaming ne te konim take you to state kamayom ko Canadian content kan kana nanga katongo mi you know yot ken Canadian content te ka dorashal kamo itish mayarit wuka right kana ki twitch right kan kana shine ne te kona cha kun cha ka page shine ka je ki shine ka Bikana nyom kan ka nan kan ka tonga mi e wa ke investigate ko chikon linga joy gwato me ka Ramadan and la commission du mayo ka chikon ling bokan kolne ko na chan tin chane ken na John Kang ka report ne am dan chikon ling anone reti ka ji Unity State ka ganware chagan nang chaka kame to kon te ka warap ko twitch ma yadit county ano ka chaka wonnak tonga mi chagan nang ka turale chaka wonnak ka firing squad. Right now, Nati Kaikan Kajano to tell an Erishanak. Tell Nerianung ba.
ka jano ji authority lat kene George no chicken ga transfer ngu chala commissioner Mayom County Jackson Mudian che confirm no cha ne dangro cha ka nangala tok cha ga no ka tuj ma yadi karo na ne jangle no la no etel ne risha no so problem te ne ka point de Ramdana commissioner Mayom County ko je Ramdana tok kene de kon tu ko na ka ba do ba jelo deny de no tel ne risha nak so na me da la je report nyam an gore de nywa ya kel of course chik tam dan che we an bana je kere next report so report ba pe kan gwata me ane ba na te ko ken bana ko nyoko me je kon biate man